Ngavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe ni wasanisia kamba na Kenya kwa pamwe kumana na waliolo wake wa Katiba yulwa tamu ula kana ila umoa ilite kwithiwa ngavana na kumilie kulyo ya niwendo wa kutetea na kuthukuma mwene nthimbe yange kana ni wendi wa kwikala na utongo ikwa ivinda yasa. Ngavana Malombe ayasya kana akethiwa ileveni unyuvanini munene wa mwakani wa ngilili miongole na muonza aitetea kivila kyake cha Ungavana wa kaunti ya Kitui ayasya kana kumana na kwasya kivila unyuvanini wa mwakani wa ngilili 17 na kunyuvwa yingi mwakani wa ngilili miongole na ile nikumunengie ivuso ya kwambiisya kilungu kingi cha mbee Ngavana wa kaunti ya Kitui na ivuso ya kutetea kivila mwakani wa ngilili miongole na muonza eweta kana Katiba ka Kenya kailiane tena itambi yu na muikio thukumi wake wa ivinda yini umunenga mwanya wa kusyokethya yingi Ngavana wa kaunti ya Kitui itina unyuvani wa mwakani wa ngilili miongole na muonza Onesimus nobikie ethukisya yu nokutwelesya. Ngavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe ni wathesya nzeve ya movo maingi ala maende kati wa NMB kana enothi wa kuonga maingi ita Ngavana wa kaunti ya Kitui unyuvanini ula ukite. Malombe enena na NMB niwaweta kana kwithia ai Ngavana wa mbee wa kaunti ya Kitui na tamu yake ya mbee ya tilanyweti na wakwasi kivila kiu unyuvanini wa ngilili na 17 na atungwa yingi ni NMB ma Kitui kivila ni kiu mwakani wa ngilili na miongoni na ili nikumunengie uso ya kwambiisya ingi upya masemba ma kivila kiu na yu eweta enothi wa kuonga maingi na kutetea kivila unyuvanini wa ngilili na miongoni na muonza pala weta kana Katiba kiliane tena itambia yium. First term of the 2 terms consecutive constitutional principle. One kumaanisha hata imaanisha oamina kusyoka inatilanilwe ukakwambia mondi utamge miaka 5 na uke wite kula nundu kivila ja Gavana tikivila joza wo unombaka ukuniwe kula muke inywi ene rumwe yu tweva nganevo mututhime mwasye ulotonyo tutethya no. Ngavana Malombe eweta kana akethiwa ileveni na mwikio enenthi ma kaunti ya Kitui makamunengie ivuso yingi ya kusyokethya ta Ngavana wa kaunti ya Kitui unyuvanini wa ngilili na miongoni na muonza kumana na wia ula kutwa isya vindani utongwesya kaunti ya Kitui. Aini isi mukazi ya chuma ni wotonya kumutemi kanatiwa yu tuke mwaka wa 2027 twite kula yingi na mwanza kuwa yungeri ya nasabu kila ngumu yake katika kutuli ikwazia tamwili siatiani ite utilanu ya siya miaka 5 kwa kila kizungumu kwa kingi chazio tamwili siatiani ite utilanu ya consecutive ndeto ezu consecutive ni siatiani. Malombe eweta maundu ma kwikalila kivila ki kana terms mayithitwo meletwe nesa nthini wa Katiba indi ethiwa vena mokulyo mokonyaki koti munene wa nthi ya Kenya Supreme Court ukumia mwoloto yulu wa terms isyotongo wa kivila cha Ungavana. Katiba vaivandu kaiti weza kuiwa mundu ungi ukutavya kindu kingi mugulien wisoma Katiba kakulumanite kana wisoma ngata vaivandu kaiti Governor asavu 2 terms whether those 2 terms are constitutional or not. Kaya itu. Na ila Katiba kati ya kindu kite kitheu nondo bauti kithesi vionesa andu maenda kwa court ula munene wansi wa Supreme Court. Supreme Court niya kula jwabati vadeu vena lakuna to the spirit ya constitution yazi hata kana ilayeta wa intention ya the framers of the constitution alama ofisi ya Katiba wa sisya ni chao mane ni chao mevya matenda unenyo wendo kete vyuvi ingi kati wa ateti alame wamelile mataki vila kicho Gavana ende kuyana na Katiba kaleka vetu kithiswa mwaka wa ngilili na 10 ni kana Gavana na munene wake ndaileko vetu cha tamu ile siya miake 10 endeni wotongoi ndilivota vilingwa movo Motongoi TV kuma kaunti ya Kitui. Onesimus Chalo.